ka jingdawa banyo ya ka National Law School University kala nang klan bat kan ni kelapa wa jelang bala penlong da ka National Law School University demand committee men ka khatsan trik risau arja arpuar hat pe pali jowai ha ka balawan ban simenta bat ya mirjumud da ki muktiar ki seng ba per bakun thup ya ka GSU FK JGP JYF KSU ka sinjuk ki wahe chnong jowai sinjuk ki wahe chnong rilom jantia ki ru shimet nalor ki wipat u President ko Society for Study of Law ba ar lamar habakren uloong baka rilum jentia ka dei basha e ben bha hak sarkar bat ka balasha kantai bandon ki cheka puli bakan sai bat kumta hakani kanti ka long padon kam bha bandawano ya ka National Law School University ka ji lang kala sim ya ka rai ban phak ya ka dor kha seu mitrang ba ka jala bat sulat ka jala da ka jingsoi lang rengkat ki seng na rilum jentia ngai wi wonga da bon sikat ka urisnya ni ki wahe wada kalam chakaman wan hedogi George ko emburam the sai negeri jantia lai silong ipai haitai hariat turim dem katai ka kot ko rechnai ka building ko he ha amlarem dem ha kriat dem uyo noi ka tu sagani ka National Law University mendepas ki kena yong i yong dap kitai ki thau yo kre deki mem kan ni phi ki san balang ube dakar ki de yo deki bru yong i te kaninga ko au persniau wa sajisin hak meeting udawan kermenele wa kinyangut ki MLA yongi rengkat ki MDC yongi ki brustad ain ku em apori jentia yoi wi em mentalang yoi kini ki jingpan yongi I wo prisor ye woro ki group komut ki jing ki yongi mto urai dewi kawang mo dan dewi ya penmeso mesnam reupani wa kamon ladanga ye ure istri hau kulam kamon wau ye le warra ya gari na ka benta ka burang I kam binong jaitia man ki ustad bah le de groin bi pai dialog sabah harja sabah jodoi ki member na pori jaitia le de thau bi le de perchau bi ki hespa le ne ki witawan ki ki bru ki pauna mo yang gari India kawon ni chua le de ka wigar pling pnung bom unong jaitia em mai istat itip libe ikeleng ken mo ikni no ong belum so tham yo jnga yo ongo jingshai ngilit wat keleng saudong nrai jingshai keri ngimtit ai kumut mentu le ilai jnga iwan di jingstat iwo wanrai kang ini kita university wanrai hagi chnong gi yong imtipi man sakhiat ko ke jing yo jnga mulung man kamte tengah ini senyap kemana wayo wow profesor pi besa manubru wadak klan wow kendrat ni yo kamet ko cai klan yo ma ar lemar yo ma jelu kanjur gidong hilang ki wo wi ki kini ke jing start ko wo kursutia ye geri jantia yo ine liang yong kesunjuk ki wa chnom geri jantia hapa kalama yong geri jantia woro ki wa chnom ko wo kursutia wi krelang wa ke jing start jing tip yong ki kon yong mhoi de kumen ni uli city chabar jala leni chikiwi keninga yo ka jingyo ka yo phi kam ki khnro ki sain balang nga siao em ko kani to ka lawai ka yong gri chaitia phi wali em ni kani to man ka jingi khi yong I ka wa pun siao siat I hado wo yo la de perkhani siat kam wo ong no mani wo bahในบ้านนี้ต้องมันก็กวีนักมันตากับโปรกันดานี่ก็โปรซาลาปอกสติแล้วดังนั้นแต่ละอุกรุยเมียงสิจิสินแล้วดับพีจะกรุหิลจะบุบีหาอิสกสีเวสกสีกาวองมโตภริยาจักรูอินอยอีกันนี่ฮาริจักเตียอิมกว่าอีวภริยาเดวพิยาอุปาริเซติชันพุลิซีในอีกัน National Law University koman gawi kenang diyarkat hi kate kiwan ki jingyo wa ka Central Government ni ka Home Ministry yonga ri India wa wan ki chini uyarkat kardani wa pa ikan ni la dalai DC office la lai wan berta wa em kini ki bar council ni ki bar association yoi kamwa ki dukan yong dorji ki that wali wa ki sula wa yong le ni ki that wa yong kudor ki iga kaniในบ้านวันยุยกอ่านแกะกามก็มีในบิชิมกอ่านอีกทียองพีกัดว่ากามแต่เอ็มกามบ้านยุยกามมิกินิเวอร์ซิตี้จะวันละวันนี้โยคิดดูยองอีโยแค่โยคิดเอ็มไม่พูดหรอกคนนี้นะพี่แกพูดแล้วนั้นก็สุรกแล้วนั้น UAP ต่อไปก็มันเอ็มก็เตะเราโยอีเดียวนั้น
you demand ni hado wan kamte mo kata ke jing sinya yong ni dah halu kita kenong dem haka kasam tri yong sa tamba the pudi the chief initiative naga kadare law society for study of law kadare law college the chief initiative go put iku he usian ya ki NGO soro ki sai pahalang the permani committee na kasam tri pusat tamba yong news dan hai hasil buku but they don't see no comment they don't see no hem ro ada senyawi ya senyawi ki yang dinyangkan o anything in school but I'm coming to pressure the government. Karena the same, yang kata ni gua presiden kata National Law School, University Demand Committee, yang kerja terus. Dan di ini sekian, kalau itu sekian jangan apa? Ia pun benar yang kita tahu, lembaga WhatsApp, lembaga mass media. But the announcement, so what was all right. Then they shall see one, apa di perlu ini open benar, kamu buat di lock, tetapi kita mau perlu citrmen ini mah, boleh macam ni mah. Untuk agak crowd, kuih pergi ikan, lewat kita je mau dah ini, cuma hai ibu ini, wah, kamu mau pernah semat, but kamu om presiden ni, dah kami ke discussion itu. Pass a resolution. Aku we kita tahu, wah itu memang benar. Jadi representation dari each minister, but pada each minister ni cuma ini kami dah ada ni. Case ada jo tahu reminder dia ni dah. Ini yang jadi. But keji kuat ni, mampu bersikap. EUM ni, yo siapa cuma sini. Bahawa apa presiden ni, dia dapat pergi gini. Di members yang berkata adalah lokal suki beda, suki ni songi apa? Jono orang yang respon yang bermanfaat dah, orang suki lebih, orang ben lebih, sudah jaga cara lebih. Sekarang kita yang kami tidak ini mesti dia jauh lebih orang. Shanta Group of Institutions, Bangalore, under the leadership of the most popular public servant Shri Dr. K. Sudhakar. The institutions offers academic opportunities for full-term courses to short and long-term training. Around 500 students from various states are pursuing various courses like nursing, with 100 multiple teaching and non-teaching departments comprising of 500 students pursuing graduation, post-graduation, and doctorate courses. The state-of-the academic facilities of Shanta Group of Institutions provide practical training under the supervision of faculty members. At Shanta Group of Institutions, excellence and academic combined with exquisite facilities like sports and games, gym fitness center, digital library, hostel facilities, and also they provide 100% quality placement and merit scholarship can be provided to meritorious students.